Kimga do'st? Kovduga? Kameraman girib bo'lib, telefonda bor deb. Siz şu kameralı... Ha, mol bu? Даже bu? Ya. Kana? Kana kamera? O post yapsanız. Uyulduk telefon var. Ha, ruhsat barakçasını algan soň közömöldöçü hizmetkerge uyulduk telefonlarını tapşırıp közömöldöp ötkөрүүsү talap kılınat dedi. Ruhsat barakçasını algan soň ruhsat barakçasını Yok, telefonda öyle, kameralı. Yok, sırtla çıkıyorsun. Dokument tatmanslar bir yerde. Yok, siz niye tartpayız belki? Sizin niye bir jaşırçı nerseňer bar bu ýakda? Jaşırgan yok, prosto tappayız. Jaşırçı nerseňer bar? Yok, olboyt. Yok, bizem niye sizin dokumentinizge aralashıp atabızbı? Aralashganda ele gelip atpaysızlar vallahi. Yok, biz mo jerde turabız da, mo jerde. Bu ýakka el gelebиz, emне kılat? Biz sizlerden türmeň içinde jüröbüz. Emне жүрüp? Sizin kim atыңız? Aybek. Köy tanışıp koýulyby? Sultan Aliyev Aybek. Sultan Aliyev Aybek, he? Turturunuz bir yere tiyişli kişi olsa kameranın üstüne çıkıp veriyoruz bir yerde. Kimge geldiniz sen o şan? Meyle falan, mununuzdan ara girip ele turam. Men mol jerde turam. Ha, monun barın kim gelip koydu aranda? Monun barın kim okuydu? Kim giret bir kaçanda? Kim giret? Jaranlar girip ele. Girim de atmayız bir yerde. Meyle bunan turam. Tururuz sandan diyor. Dosta girmeyiniz kameramenden aldım. Muna dostlar, tuğandar, Narın şahrının Kovdusun, militsiya hizmetkerleri menşikte olgan memnun hareket, men şunu algan jokmun, girbeysinde biz hiç kanday dokument neştek aralashkan jokbuz. Bu yakalımız granat alıp girbedik. Kovdunun içinde ele kirgiledi deydi. Kovdunun içine girgizbeytken de bizde. Вообще даже босогосунан аттаттырбайт дейт. Бияк болбойт дейт бияка. Çöntөңөргө граната салып келесиңер, пычак салып келесиңер, пистолет салып келесиңер, телефон салып келесиңер. Ошо менен киргизбейбиз деп өдү азыр. Ишенесиңер ошо сөзгө? Азыр мен силерге көрсөтүп берем ошону. Ишенбей таташпайсыңар мага азыр. Ошону көрсөтүп берем азыр. Пычак салып келесиңер, граната салып келесиңер, аны алып келбей жүргүлө деп туруп бияка табличка чаптап койгондо азыр мен силерге ошону көрсөтүп берем мына. Көрдүңөрбү? Начальникке чыкты дейт. Эми начальнигин ответственный чакырдык, ответственный жок болсо, жагайы жок болсо. Көрдүңөрбү мына? Айттым белем мен силерге. Ошонун баарын салып келбегиле дейт. А көрсө граната, пычак, пистолет салып келе берет да, андан сырткары телефонуңду ачтап кетти. Анан киргизебиз дейт. Уутуга чалабыз азыр анда. Нарындын СБСынын номери барбы? Берчи эмеге чалалы. Уудун номери сурайлы. Hazır. SB'nin numarını alabız dağı bolboso. Tatlı. Al sırakını. Assalamu alaikum. Baki, gayın atvetçinin çakırdık elek. Jana numarını bergen bile özüme çalıp sürüyorsa da aldı jana. Atvetçinin neydin mi? Начальник немен гайын өзүн. Жоқ, бізге ответственный дейм бәке. Гай емес. Ответственный чата. Анда деген эме, Уудунун дежурный номерин берип коесузбу? 5-15-72. Ha, рахмат. А кодчу? Нарын шаарынын коду кандай эле? 5-15-72 dedi. Салам алейкум бәке. Нарын шаарынын домашний номеринин коду кандай эле? 35-22 да. 35-22. Жайлы? Ооба.
Tartıp koyarız. Kişi olan abonent usulda Ne son? Вызываемый вами абонент Soğuklar. Начальник var mı? Habette. Güttürsem olattı da. Novu Balıkçı şahrının Говдусунун ичи эч тоскоолдук болбой эле общественный место деп мындай нормально эле тартып турат. Эмне болуптур? Эмне бир тартсаң ичине киресиң, кабинетине кирбейсиң, документтерге аралашпайсың, тергөөнүн ичине кийлигишпейсиң. Мына жактар эл үчүн жазып койгон атын, фамилияларын. Болду да. Говдун ичинен тартканга болбойт деп. Нарын жөн эле жөн эле кирип мына эчтеке жөн эле. Ичи кандай экен Говдун ичинчи мындай. Өзүң каяктын караколдон болгон. Жөн эле просто так мына. Жөн эле. Мына Говдун ичи мондай экен депчи. Эч кимди эчтеке тартпай эле жөн эле. Болобу? Это общественный место, тура мен кабинеттин ичине кирбейли. Арыз менен келди деп атат. Жок, арыз менен эмес, жөн эле. Мына туугандар Балыкчы шаарынын Говдусунун ичи. Мына болду, силер ушуга эле карайт да, биринчи этажга карайт силерге. Всё, байкем, жакшы туруңуздар, э? Жакшы. Мына эчтеке тоскоол болбой эле, мына Нарын шаарынын тургундары. Мына болот бияка. Бияка та. Арыз менен келди деп ойлоп. Негизи айтып коечу, тартканга болот. Это общественное место, э? Мына полноценный түшүнгөн милиция кызматкерлер мына ушинтип эле айтат. Жаштырынып, жабып алып, потом Нарын шаарынын Говдусунун ичинде жарандарды эмне кылып атасыңар, биз кайдан билебиз? Мына телефон алып коет экенсиңер. Эшик ачык бизге, любой убакта келесиңер. Любой убакта? Рахмат аке. Жакшы туруңуздар. Мына көрсөтүп коеюн. Мына кайра кетип баратам.